Bedrenika bere se u proleće i jesen i to koren. Pripremanje leka, primjena i delovanje. Eterično ulje deluje lekovito na hronične upale grla i ostalih organa, olakšava mokrenje, popravlja menzes i probavu, koristi protiv astme, čisti i jača krv i živce, leči bolesti pluća i reumu, čisti bubrege od kamenaca, potiče izlučivanje loših sokova, kamenaca, mokraćnog mjehura, a pomaže i kod gihta i uloga. Radi popravljanja stolice i jačanja probavnih organa uzima se 2 do 3 put dnevno prah istucanog suhog korena, koliko stane na vrh noža sa malo vina ili mlijeka. Čaj skuvan od korena potiče rad jetre, otjecanje žuči i probavu, a budući da deluje na sluznice, koristi i u slučaju slabog ispuštenog želuca, slabosti creva, kašlja i promuklosti. Radi rastvaranja i otklanjanja nezdravih tvari iz tela, kuva se koren sa 1 velikom kašikom meda u jednakim delovima vode i vina. Taj čaj jača nakon prebolelih teških bolesti, kuva li se koren sa žalfijom i kičicom sa malo meda, čisti pluća, prsa i mokraćni mjehur. Tinktura korena uzima se u vrućoj šećernoj vodi, svaki sat po 1 velika kašika radi uklanjanja otrovnih tvari iz tela. Radi lečenja od bronhijalne astme uzmemo po 35 grama bedrenike i steže i po 15 grama lista breze i rute. 3 velike kašike te mešavine prokuvamo 10 minuta u 1/2 litre vode i ostavimo da stoji 2 sata, pije se svaka 2 sata po 1 velika kašika. Sve što sam rekla bit će napisano ispod videa u slučaju da vam zatreba. Želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav!